tariki 13 mweri jwa mugwanja mwaka-ni jwa 2026 na ingo kugwata ogeni kirenteto chieto chia weru uthaimwe twine chieto festival season 2 nezite tariki 8 mweri jwa 8 mwaka jo ichindire tigiti ya mambura jaja kemero wa scan QR code na uchokie bioria nikenda huigwatira tigiti kana uitekire werodigital.co.ke na kirirwa rero turantukuya narwa kiretagarya riria baba inge batikuirigirite MCA 60 bambunge ya Meru ni bachietetie gisiasa kumatia rwimbo rwa tutam ruria rwa kurombera Rais Ruto kibindi kinge kia utongeria MC baba bariuga gitumi kiao kujukia mwerekera jojo ni kwethira ni bakenerete ngugi iria Rais Ruto aritete Meru kwa miaka 5 iria ethiritwe arikiri utongeria kioria niri maoni zao ni za gwitaniria na za kugwe mutegeri wa Weru TV ni okugwata mbaru murunga mojwa MCA Bameru kugwata mbaru thirikari haraniria na baotwe gukurukira mitandao yetu yo kinyaniria ni Facebook na kinya YouTube amuna kinya namba yetu ya SMS 23578 na nkethirwa nkithoma maoni zaku mwanya ambona ntetwiria nkureterete ni Gareto kudhurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Abisaba Borisi gwekirwa mpene nyuma ya kuratha mtu kiri matinda ntere cha matake MCA Bameru gotomeria kugwata Rais Ruto mbaru bakiuga Meru negunekete kumania na otongeria bwawe Methika Lenture gukararia ochore bwa Rais Ruto na mutumantu ethinkia akiuga ntuko ite kuraja Ruto agautatira mutuma aremi na biashara bamira kuma kaboito na nthambiro kugwata mbaru mawatho ja Meru jamira Teto cia Weru. Muonanirio twa mathithio ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinyana nteto chieto chikambiria thaiji shabiki omwe wa mubira jwa maguru ni atigi atete uturo bwawe nyuma ya kurathwa kagita kamuthako jwa giuchore gatigati ka UNESCO FC na Kenya Prisons muchetho juria jurathithikirite kienine gya chukuru ya Matakiri hagikira kirore ikarikari OCPD Nyamai Mbandu augite nkuchanio irambiritie nyuma ya nguru ya UNESCO FC kurega wetikirwa ontuburia buraretere ndoa nawe abisa umwe wa Boris Banchera uria urarikie nine giki ni ontubwa gwika ukaria ni akwirika kurita muchinka jwawe na kwambiria kuratha mburuburu nayo yatirima mututigi Makena Mbabu ni athingatirite riboti iji Pindi wa Tharaka South Nyamai Mbandu ni ariritie itagaria riria rirekarikire muthenya wa iguru mathaa 11:30 kiogoro kagitaka ucethi wa mubira wa maguru uria uraruthikirite kienini gia primary kia Matakiri katigati ka UNESCO FC ni akuma Matakiri na timu ya Kenya Prisons Green Beret akuma Embu aria nyuma ya UNESCO kuingirwa mbao ni aregwa kurambiriria nkujanio na askari ba prison barabara karitie timu ino ya kuma Embu bakona ndoa ikwambiriria maiga na gusasa batonyera na nirio mtu umwe arethirwa kirathwa na nyuma ya kwirwa cibitari ethwa gita uturo wae na hapo kulikuwa na askari wa prisons wenye walikuwa walinzi wa hiyo team so mmoja wao aliweza kufyatua risasi 3 na anasema wakati aliona kikundi hicho cha UNESCO kimewarushia mawe kwa wengi aliweza kulenga mmoja wao ambaye walikuwa nasema alikuwa ameenda kumpokonya bunduki mwenzake na hapo aliweza kuumia aliweza kupigwa risasi upande wa tumbo chini ikatokea kwa mgongo karibu na mbafu za upande wa kulia basi
na akachukuliwa akakimbizwa hospitali. Ripoti ambayo tulipata baadaye ni kwamba aliweza kufariki ni kwa ajili ya hayo majeraha ya risasi akiwa hospitali akiendelea na kupata matibabu. Osipindi augete gukinya gikarikariri ni arethirwa akigeria kwaraniria na antu na acethi baria baraithite irathini nyume andu agusasa ethwa akibaruta kienini giki na bitha uria ni muthuganirwa ethwa akigwatwa na ucunguni ni uthiete na mbere. Kaniruhusu nikatoa wale maaskari waliokuwa wamejifungia pale na wachezaji wengine na nikawaleta mpaka Marimandi police station. Yule musika askari niliweza kumshika nikamtia mpingu na bunduki yake nikachukua, na hivi sasa tunaongea ni kwamba ako katika cells zetu na uchunguzi unaendelea. Nyamaini arombete antu kuthiria nkujania na andu akimisetho riria ikuthina mbere na gwitikiria gucinda kana gucindwa. Jambo kama hili likitokea, kwa maana mara kwa mara tumeona furugai zikitokea katika michezo, jambo ambalo tunaweza sema ni kawaida. Tunaomba wananchi wajaribu sana iwezekanavyo waweze kutunza hisia zao. Hata kama mtu amefungwa, ndio hiyo ni sehemu ya mchezo. Nkiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabo. MCA 60 kuma Kirembunge ya kaunti ya Meru ni batumiretie kuigika thirikari ya Ruto bakiuga Meru ni kethete bonene kumania na thirikari ya Kenya Kwanza. Nkuruki ni bonanite kwithirwa bakigwata mbaru kinya munini wa rais niwe Profesa Kithure Kindiki na ngavana wa Kagita Gaka niwe Mutumantu Ithinkia. Muthuru Muriuki hari na ripoti itariria. MC bakaunti mbere mudure na uri bombete ko gutirimana na kyote kingi nikenda kulitauge bwao bakuthira ati bakugwata mbaru thirikari nene na kinyere kaunti. Batu turakiri sana mwanganto bona ta asembure to yorire batu tujekene aturakiri to banga mantu ikenda to bakumira tubangite na to bako support thirikari to bwega so barabara na bakiona ta asembure yorire ta tuteoneka bando tuko tulikuwa tumejipanga na tujipange tu ya kutosha. Saizi tuko hapa ili kusupport serikali yetu. Naro tudure ni aja abunge ba county Meru, over 60 members of the county assembly of Meru nikenda tuka farmer support kiri mwana wetu Professor Kithure Kindiki ore deputy president ndene thirikari ri tongere president wetu William Samoei Ruto. Turaguria farmer support na kiri ngavana wetu His Excellency Mutumantu Ithinkia. Na tukiwa tura assembly Meru ito support thirikari na tukiromba president na nyende deputy president bendelea ku support Meru oraba wa support na bado tura assembly tukaendelea ni kwithira tukiba support watwega kwe Mukenya onge okweja go challenge Kindiki batwe ya Meru tutekara nyuma yawe twe nyuma Kindiki na no to support na William Ruto toruga William Ruto no to no to gwete twinde eto tam kulingana na MC baba bagwete betho bakiri kwa Kagita Kagita ka Okinya kakuga ati kaunti Meru numbete kona witina mbere mungani kuma thirikari nene na thirikari ya kaunti ketumina ndiba kwenda tongeria babonde betho bakithurwa kairi na tutibwa ibo kuwa 2 term ke president no ntoto ina hospitali ya level 6 eto kubwithirwa tutena ibo kuwa 2 term no ntoko ina toko kubwithwa Meru yonde tutena ibo kuwa 2 term no nto tweta stadium ni kubwithwa tutena ibo kuwa 2 term no ntoria twarenda president on Saturday ibo ibero commitment era aire ya atwere kuthiria ndwa kana wamba bongombe the northern grazing zone buge oni ndena opportunity ko dai no ne to tongoria bwa Moi imbonete bwa Kibaki imbonete bwa Uhuru na bobo bwa Ruto na ngera ga Meru tukigitaga kira twita comparative politics wote thirikari nge iuchionde atoririkana jaura to thirikari je ya Ruto nkoroki na kinya nkoroki bakika munini mutongirio mugongo nwe Kithure Kindiki uraba kuga ati no mwanketho akithura jairi na batu bara tukwenda kwira the rest of the country is
is that gete kia deputy president ni Meru kire no te no ketete na tukiromba ini wana sorombe kia kuthwania gete kia deputy president gete kia usui Kisumu Western wapi gete kia deputy president mwaka 2032 kirethera kina professor Kidekende na ya Meru County ndene ya kirethera kina professor Kidoke ndene ya Lanja Meru community aturaja na arwa batu tukiuga tukarunga mana mwana wetu na gete kia deputy president geti Meru gekara Meru tugikarie eito kwenda kinyabara bago karaba bekiuga irambu nangi bati tukwenda hakikishira ati as the county assembly Meru na ntoba Meru Mount Kenya West bati tukwenda boto airia kaire Mount Kenya East tuna mutongeria wetu na tukaunga mukono na nyatu kenda batu na atwe tuja kutoa mandro ye bwaretere no tukinyaba ya kugai Mau Road anga bathithirie tuwe na ara Mau Road kinyaba Meru bango ibare Mau one tabati ya tukuthithira jabarabara eu lakini boto tuthithairia boto ra boto kama tete bokiona bokiuga batu turiti batwe tuna munene wetu thaiji mwana wetu uyo Kindiki na ndikankwenda kuaji antu baria bagweketha nieketha no gweketha mwana wetu ito bibatige jontu mantu jau kaba kurota muthenya ito kumenya antu ba Western muno ibakumereria matagete kiu endekete kwigieto Ameru nobody can tunyas Muthuri Muriuki Woro TV mutiriro kangangi ngekuririkania rwarire turantuku ya narwa turi kuria ni ukugwata mbaru murungamo jwa MCA Bameru kugwatanira kugwata mbaru thirikari ni ukugwata mbaru murungamo jwa MCA Bameru kugwatanira kugwata mbaru thirikari itana mbere na kwaraniria na bao twe gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yo kinyaniria ngeta mbere no kuminyithia nteto mubangania wa kiama kia DCP Mithika Linturi no rete ngabana wa Meru Mutumantu Ithinkia kwimenyera buria agukarania na Rais Ruto akiuga uko na Rais Ruto amberia gukatha mtumenya ari akue kumuthiria gisiasa augete kinya nyuma ya Ruto gukatha Ntu Ithinkia nyumene nachoaga Kawira Mwangaza na Bakaireba uria bakathiria mutuma gisiasa nenduranirite rugonoru gochwagete kiongabana Meru Mithika Linturi ni ataririte uchore buria gatigati ka mbunge na Rais William Ruto uchore bo William Ruto na bunge bawe tero uchore bo believe ati kwe Ruto wa kuthiria ni uchore bo conmanship ni akora barabonde kabadhimanirite makinya no kainchi mbere ya uronge ari urongi huo ndio urafiki wao bonde kabadhimanirite makinya na ora wa injia arombere akamerwe no nrongi etereni babua in the fullness of time wako nifamura nkubwira akioneka kwathakirira ngabana mutuma na mbunge Meru William Ruto akenda kurikania na uwe nondikire ngabana undikire buri ayumbi undikire na nondu bute muiche nkurukie kwa ini tuire no miaka 20 na ini kumumenya zaidi rira wambererie wone amberie obukatho arikaniti na babwe kakwenda obuthinja bwinde na busabu bwe minced meat Linturi na ugete Rais Ruto akathaga mutuma ende ageta kirika Wira Mwangaza tuare aikasia abwira simameni kathuri bwega nonto you are selfless Linda nambi William Ruto akawira ara the next day amuna waachana na wale watu wewe ndio unataka unisaidie wale wameshindwa hii inchi ndio wapatia kiti wameshindwa kukarabati so wewe wewe ndio mtu yangu waachana na ile mimi ninasema kwa kiwanja ile ni siasa wewe mimi nakupanga ende kinyagete anteko menyeire either Kawira noe mujinga kai mutuma mujinga no ntubonde abaoka akirekereria kinyawe na murongoere ou ndeborie kama huyu mtu oni miaka 20 moyo tumite ne mumenya totwere noe ko kumatene are tambori cia na ngugu ikathira kione kwa tueka na thithie mantu ukimithika wewe tokea rampiki we
wewe ni nani? Na ako mwaka utathithia atia? Utathitha. Na wewe ndio unataka usaidizi. Maureen Kinya, Mteto Chaweru. Umwe wabo wetu wa Kimiru akamidaneru. Seneta wa Tharaka Nithi Mwenda Gataya augite muntu wonthe uria ukumereria matagiti kia ngavana no mwanka agwate ugwati mbaru kuma Kirimari Georgia thatu za kaunti izi nio Chuka, Igamba Ng'ombe, Mara na Tharaka. Ni areganite na yendekithia ria kugania Kirimara akiuga Mumiru akenda mwiko kenda gutetheria Profesa Kithure Kindiki gutwika rais 2032. Makena Mbabu ni akarite nthi na mutongeria uju na tutumira ripoti iji. Tawa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya na ugite kugwata giti kia ungavana iria akionekanite gikithi na mbere na kugwata mwanki no mwanka witho wina utethio kuma gi constituency jonde na baria bakuromba giti giki bakethwa bakiraithiriria muno kuria bakaruta munini wao na aromba antu bathure mutongoria kuringana na urutwira wae. Tiumbo wa Ford gutwika ringavana kwa kuma Tharaka uria kwa wina support Mara. Utibuko ulinga na kuma Mara kwa wina support Tharaka. Utibuko ulinga na kuma Chuka kwa wina support Mara kana Tharaka. So nduwe dia kana kwina tribal card gutumika kira kiriogo boranka romba ntu Tharaka Nithi metu chuba muntu na misingi ya kabila. Tuketu kwenda turenda muntu agachinje mugongo. Gataya na ugite Mount Kenya East bana wirigiro wa kugwata giti kia mutongori wa Nthiguru 2032 na bate gwata giti giki bate na ngwataniro na Mount Kenya West na Kenya bonthe na kwoguo ate kugwata mbaru mauntu ma Mount Kenya kugaukana. At the end of the day turi antu ba Mount Kenya East 2032 itukwenda kuigana tuo twina giti tutiuba kwa twina giti twina misingi ya kwa wajaka yeya ngatu Mount Kenya East no tukenda antu ba Gikuyu tukenda antu ba Nyeri tukenda antu ba Kiambu tukenda antu ba Kikuyu kyo tukenda antu ba Kenya so tukekera ndazure kwa Mount Kenya East president tuona kura milioni chiri Nogwe tukwenda Nthiguru yo ndaturenda wi candidate wao tukwenda 20 Mwanga Kamba 20 Western 20 Coast 20 kila pahali na muntu uyu tukendia agirikuwe na mwaburi wa Kenya ti mwaburi wa Mount Kenya East. Ni augite Kindiki kuma gutonya gitini kia munini wa rais atwire kurutira wira Kenya bonthe na ingucokeria Kinya deputy president wetu nkatho tontu kuma kunenkero gitikia deputy president wa Kenya mbichere chorete wewe ngwa no kinyoko thio kauria muntu uri wo Mombasa atikwira kana Kindiki no Mount Kenya akwira Kindiki deputy president wa Kenya. Ni augite akuyukia giti gia useneta ni ethire Chuka na Mara bena maendeleo indi Tharaka batigiritwe nyuma untu uria augite niguo utumite aromba giti kia mubunge kenda acenjia Tharaka. Ngutwika siri Tharaka Nithi ndangangire Tharaka Nithi mzima ndona bura Tharaka Nithi yetu kari ndethera aruaje babe Chuka Ng'ombe na antu bari guruguru kidogo mbere machukuru mega benda mabarabara bena nduyi bena stima wena maisha mao mari guruguru ndachoka na Mara ngethera the same ndachoka Tharaka ngethera we bantu akwina kathina mwekuru wa Tharaka mwanga munthe kanyomba ga mpando Mutharaka tina rwiro tumba gutara tina into kega na muntu roka mathe the steering ya maendeleo ma Nthiguru across the country imuntu weta MP ndewa ganchoke mashinani nundu na niumbendete kana nantu moro nimbendete kuchinja maisha mantu ndawa antu Tharaka ngochoka mbume gitika sine tikika na bo ukere nchoke muyi mboya ngwata wa Tharaka yetu mugongo. Nkiripotera Wero TV kuma Tharaka mbeta Makena Uwambabu. Ngitana mbeno kumenyithia nteto ni ati Kelvin Mutethia uria ni wa kuma mwirie ni antu betwe ni atwire na Kinyamara kiambajwa kuthingatira mpigo ciawe cio ijire gutiga gwita ngugi onde bange baria bari na miaka ta yawe bakwithuranira ni untu bwa kuthungira university. Mutethia wenoka ethirite akiriungania na masibitari kenda guchwa utethio mbajwa iji nkuruki ikithinia kinyanja yawe kimbecha na kinya kimathugani. Edwin Gatobu aneandikithitie matetaja. Uringano wengwa gutwara rukono Kelvin Mutethia ambirire na kuigwa murimu jwa kawaida mwirine jwa miaka ja 3 na kinyambiri kunywa ndawa cia mirimo mwanya mwanya. Ndanywite ndawa cia typhoid, malaria, lakini ndi mucie ndona thina no egwendelea nti kubua ira akinyira mwe kwa twigende nkombo pio na randa collapsire ndokirire kuma ICU room
kuma kaita kau ndarira ICU mĩeri 2 ikia kweleso ndero ikindi nĩ failure. Mũteithia no ri muthako kuma Nterecha mwiriene wondi antu betwe kiongo gĩcigo kĩgembe North ariuga unio muture jojo agarukire kwa geta hospitali maita jairi okiumia kuthambwa muri machini na kinya bia kuria bia biagaruko rimwe ole likinda tinye tutumaira kiasi baba kindi ne turo mam no nto special diet murimo jojo ampiko kurega gwita ngogecho kiangaratania kinya kiroto kio kia kuthomera warimu athomo yo na mono yako nya ya maisha ya kinyire mwisho otebonge mbomba kwezi ndia wou mwanga ngona yeka inyote opu maisha ya imurimo juinyeretie mushishiro mono kimbecha na janande kuri na mutano ngino kwende ko mwampigo endre batina mbeche che kuri hospitali ne untububu kibainyirie na kuromba utethio inya sori batutethetie na ntubetu bonde batutethie ndumbe seyu itanire nombi bonto tuya tukiromba agenda bututetheria tukwenda mbesa milioni 1.2 ikenda mbago kwewa mpie ombosa baiba thaine onete ndona lakini ndona eritu wa mwa kidney lakini mbesa utecio atongerie betu mugambi manyara ro kwenda itige seneta makarina gavana wetu mutuma ntwethingia MP wetu Julius Taitum MCA konja maore Justus Kagwema tutethie ni muri uyu akure ojo Kelvin akurikia na kwa mugongo mataro jaja murimo kindi ne yuingite muno anto aba imenyere inyake merere diet o maintain no ocheki pressure na sukari bibyo kosira men Antonia Ntoto Cheweru TV kumegembe North ni Edwin Gatobu na kumania na rwarereto rwa ntuko ya narua arwa twithirite tugikuria kumania na MCs kwithirwa abaki gwatambaru thirikari ne andi maoni jaku jara withirite ugitutumira gukurukira mutandao jetu jo Facebook agitene gaka Kimathi Kinoti ariuga they are on their own nawe Rasmwendi akauga they must pledge it now but kwa ballot they won't be forced nawe Tushken akauga fagia yote Dominic Kilo akauga from Akithi Ward wangu alikubali mapema akajiondoa heko ingwe ni okuga haki yao as they prepare to go home ojo ni George Kocha nawe Anthony Survey akauga MCA supporting the government is none of our business begins on 2027 jau ni maoni jaku mwanya jara witete nambe na kwitho gitutumira kagitene gaka gukurukira mitandao yetu yo kinyaneria na kinyakiri namba yetu ya SMS itanambe na gutuma maoni jaku mwanya na nkethirwa nkithomajo ore tugwita nambere ende kagitene gaka katwethura tukiona kanyaga kunoko katugicokera tukabumenyithia bure CS Ruko ethiritwe akirita ugambi bwawe ndiria gutirimene na yuthi Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragiye jithate mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita Rhino mabati do it best on top yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthidu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere nyontu bwante tonkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turarore akwe nagwe yetu sako your success our pride. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Pika na lea premium. Tunashiba, shiba na lea premium. Unga clean, unga fine.
kibanda na nyumbani, anywhere. Hey! Tunalea, lea na lea premium. Tunapika, pika na lea premium. Tunashiba, shiba na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Hey! Anywhere, anytime, enjoy Lea Premium. Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Kawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Ji nice na nice extra premium. Yay! This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Nyakalora namlolwe. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok na nana lelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatika na kileva nduvantini ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari. Thuganire gikeno gya kuja muritwa. Sukuru ikomenya gwitana na kuonania manto tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi. Aja utekuringa ndari. Ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda. Chukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwaji akanganiro ikurigito ndagitari utekushetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria
kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bungia bukarungama jata ijokethera aja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jokenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus njeru Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Na kwa garukire utaka kanyakika kathongika wete green nange karibuni ala nonto mathaizeterere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigwa Kario kang'entere boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nyongweterete au bebe mpimelo ndugela nyomba etere kariozo tuwa ndumefarire ete modugi ndoka imodugi ko yotumelete Afya Plus inanga itazo zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ina vitamins ina minerals teno kwa tukarania wa nyomba yo zuzu nande Afya Plus Anki menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana Tembea kwingi nikuona mengi na ndio ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus Nasho jumutu motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe Gichokera na nteto nkuruki arimi na biashara bamira kuma ntere chia Kabuito na Nthambiro wodine ya Gembe East ne batumirite ugwati mbaru kiri mugaruruku zareza gukuzirwa kiri sekta ya mira ne bakuromba baria bareketie gwita koti kurungika mawatho jaza kweberie gamba bakiuga mworoto jwa mawatho ja ne kuguna murimi na kinyamu biashara wa mira. Duncan Mwathi katumenyithie nkuruki Kagita kara kemera wigitwe kiromero imathina kathumba harimi na biashara kuma Kabuito na Nthambiro na ara kumagamira imingerethia ome ya nthiguru hibaibumirite na kuwata mbaru mawatho mara marari magwikirwo ikaunti na ende bakimenagiria barabara thire kotini kurugamia mawatho mama mbite ao kwaria kuhusu akora bange baraendelea nteto ikoti bakiwa mutume na makosa ankwendro bumenyethia ini act of law na ne kulugirwo na sheria ka sheria emireka thia to bukiendra na butikwendra batwe itukuromba ngabana wetu ombe kwithirwa wake watila owo watilite na tukiromba mahakama yombe kwithirwa ekithikiria kesi yu na mpwe kwe kinyanto bangi nabo beto Ameru bakwenderia arimi obwa ankwenda kwira arimi bathire obwa tonto bareta bakira wa mire ikaroma uti muntu kwenda kuromia mira mbere pio na bangi abo barakuola bakingilia sheria ya mutuma au kuunde mira winkuromba kwete yo kinene tafadhali mweni kanya batu tware muri kuthomithiana batu inya kura kokoya pio tutiona batwe ukilukira thinera murimi omira onere akari babai baugite sheria ino cirari cianjiria kugarura biashara ya mira na antu banjiria kuona mbeca lakini koti ikurugamia mawatho mama mira yanjiria kuwa maguri kairi ntuko ya narua mira mundene ne ciri ngiri 20 oba ngiri 25 na ndategera ntugure njuma kwari na mirewe county mira igwitwika ina 20 na 30 ntugu yejere na 70 kwina bangi abo alende atogeri batu batu athurite baria ku kibindi fulani kiathira ukiaria kibindi fulani kiaria barambire manto ya mira lakini ku kinyanto amwe ibo kumire box ekatero yonto muntu ora wetwa James ora torombete Gembe Central James Metheka ora torombete Gembe Central kura maita 3 twe mwata kare akumea makosa ya Gembi ndomore atebwa mutongeria na kana mutumari tangwecia mira agaguma mira ne atebwa mutongeria bakirekeri bauritie mabitha bokaria muno usipindi na usiesi wa mawa gutiga kuwatanira na biashara babata kwenda kuwatanira na mawatho mama no kegwa bakira mira yao batani na license tukwenda kuwe gitarere ondere kilukite
itwithetwo twicumbuka sana nontu bwa anene betu bara baturungamirite ndene ntura cietu ura ni anene betu baborisi kuma mawa bara bararungamira ngari cia mira ikomba kwithirwo igita na sheria ikerega bageta batigitite license especially ospindi na OCS rutere rwetu ruothe rwa Gembe Central na Gembe South nibombete kwithwo betu cumbura sana. Mheshimiwa Dan Kele na Mheshimiwa Taitumu na Mheshimiwa John Paul ibarekyo okirira ngabana nontu inyabo itubaete itubaringirite kura kuurira ngabana ng'ang'anite na mira inyabo ibaririe mantu yau MPs betu bathatu South North na Central ituguromba ituone mbisa yenu ituone bwe support ngabana burakwethia nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central mbetagwa Duncan Mwathi. CS Rukuni atarĩrĩtie kwa wa kuria rutere rwa Mount Kenya East gutwire kwa wa ni Mount Kenya West agitarĩria mirandi mingi irio ya barabara na stima kiuga kwa gitumi ni kugwata mbaru thirikari iria irio kenda guketha matunda za witi na mbere Rukunkuruki ni ameneretie miario ya Gachagua ya kuga kura cia Mount Kenya East ni nini na itiomba gutetheria Rais Ruto guchinda kithurano arĩtie ja kagita karia gutiri mene na ikundi bia nthuki mbithe taunini ya Mutindwa Muthuru Muriuki no karigikaro giki. Minister Otingo mwingi ndene thirikari nene Weru kunetete na mbere kuthagingira ndebe antujege Mount Kenya isikwithwe kibanga iyo ngwa kimanthugi siasa aramwe na arua akere na mbe mbithi ajenere muthiri wa Kangangi augite manthuja witi na mbere njonikere muno njerutera Mount Kenya West kituminandi kinya Mount Kenya isibri kwithwe kiona witi na mbere bubu. Why is it that tuko na 22% ya mabarabara whereas kona ile ingine iko na 77.7%. Tukiangalia maneno ya maji ili ambayo imewekwa katika maboma yetu, hii Meru, hii Tharaka Nithi, hii mambo inaitwa Embu iko na 34%. Pande ile ingine 66%. Mambo ya stima ili ambayo imewekwa katika maboma yetu, kona hii ya mlima Meru, Tharaka Nithi County, Embu na Isiolo 28.2%. Kona hiyo ingine 71.9%. Kwa hivyo we want the future of the young people of this region ikuwe sawa sawa. Akiuria mbe mbithe babanande kuthoba kigwata mbaru mutongerio mugongo no William Ruto nikendethwa kigwata mbaru kindiki urakuga ukabere ena wiriguruba kwa mutongerio mugongo. Nasema namna hii nataka kurundia kwa sauti. Kura yetu ya Meru, kura yetu ya Isiolo, kura yetu ya Tharaka Nithi, kura yetu ya Embu na kura ya Mwea iko zaidi ya milioni 2. Na nje tukiweka kura milioni 2 kwa kikapu moja ya hii mlima, alafu tuende Mombasa tuombe kura, tuende North Eastern tuombe kura, tuende Rift Valley tuombe kura, tuende Nyanza tuombe kura, tuende Western tuombe kura, tuende Ukambani tuombe kura. Tunaambiwa namna gani mmoja wetu hata kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya? Mbunge Raim Ndaundi amana ambe mbethe bonekana bonde bakiwata rwimboruru rokuna nteto cheruto. Kutakuwa na 2.9 bilioni ya barabara kutoka Kambakia kwenda mpaka Kemu. Hiyo sio pesa? Ni pesa sio pesa? Ama hamtaki ikuje? Mimi nimesema waziri, hii serikali iko na ng'ombe, iko na maziwa ya kutosha. Lazima tufanyaje? Hebu nione vile mkifanya. Mnajua kukamua? Tukamue. Muthuri Muriuki, Weru TV, Mutirwa Kangangi. Onde ithurano bia 2027 bithengerete thirikari nionekete kuongera njionga kaunti ya Meru iri njira ya kugambia karikenda kuona ugwati mbaru kagite ni ukau nayo ntumiri ya CS Geoffrey Ruko ya Kirimara kwathukana nithirite igitamba bonene ikiamukirwa na njira mwanya ni asiasa kumantere chio izire bobo bogeta na mbere utweria urionania Rais Ruto nowe ukwenderwa kiri kujukia utongeria
bwa nthiguru kinya kethira ati kuona wingi bwa 50+1 iria yendekaga. Kiuria niri akombana kujuria gikabu kiawe egia kura Phineas Imana ni akuthuja na ndene. Kithira kuri minista onekete kulionga Meru maitayara maingi ni CS Geoffrey Ruku iruaria Meru au ke Meru na rati Meru airutere oruro Kirimara. Yes, my name is Geoffrey Ruku. We cannot be politically arrogant all the time. Kaingi Ruku kinya kioneka kwendekiria Kirimara kuganwa na kwithira kuri na Mount Kenya East na West araugite ndikagita ka West nende kuyeka ruterero East kirigite kya munini wa Rise. We supported Kibaki, we supported Uhuru Kenyatta, we supported Jomo Kenyatta, we supported wewe Rigiji tuliku support miaka mbili tukasupport kwa election na sahi we demand also Professor Kidiki to be supported by people from Kiambu, by people from Nyeri, by people from Murang'a, by people from Nyahururu and Nyandarua and other corners where hii jamii inaishi. Boyete already vote on the Doria yonanete Rise Ruto akendero muno kuyukia thiyo ya utongeria kithurano neke mwaka twitite. Ende kuringana na katiba ya Kenya article 138 of the constitution uroka thuru ata Rise no mwankethire aina kura igukinya gichunche kya 50 kumakireana kongelemwe na nende ndothuria bobo kionania Rise arendero na ichunche kya 30 na yile yake kuma kiregana kenda kongela kadharika kakura chiakie Rise Ruto kinya inonekete kwithira ke ya Meru ritirimwe na kwithira ke gamba kia Meru bonene. Na ndio sababu hiyo leo tuko na miradi kupitia kwa Housing Fund. Tuko na miradi ya shilingi bilioni 20 hapa Meru County. Monini wakia Profesa Kithure Kindiki kinyawe akioneka muliungi wa Meru munene na wikira kinyawe Meru mawirani irinjira ya kubagambia kenda bayika thirikari na rudhiomi ratutam. Ya jeshi waliniambia ni kama tutakuwa tumemaliza phase 1 ya 1 billion shillings alafu tutafute pesa ingine tena another 1 billion ili tu extend. Hiyo hospitali itakuwa kama Kenyatta National Referral Hospital na itakuwa level 6. Nabo MCAs babunge ya kaunti ya Meru iruari baumira na ukiria chiara viele na kuwa bonde ba ikambene ya Rise Ruto na bakedra baimuyeka. Phineas Imana Ndeto Cheweru. Yes, we will deal with you. Atongeria kauntini ya Embu ni bataririte kurega kunganirwa kwao ni makarika jampithukiro chia maramari na chomba guns bakiuga ni mwerekera jo muthuku onde ithurano binene bithengerete barentere chia karurumo kirima mburaja kutha mbecha chia kanisa aria borite IBC kwanthinje asiasa baria bagutumira guns na njira ya kubata kanyaga kuromba kura. Rita Mwaniki gatumenyithie. Atongoria engi akuma kaunti ya Embu ni makomithitie utumiri wa mbara gucaria utongoria. Ino ni vuva ya mbara kumira miena ngurani ya gicigo mbunge kia Olkalao kuria kuri na kithurano kinini kiumia giki. Guku seneta wa kaunti ya Embu niwe Alexander Mondigi akiuragia rubonge rwa IBC gukora magiocera makinyo ma kiwatho atongoria aya. IBC fuatilie bali yote itakuwa na shinda. Kama mtu ameleta shinda, huyo mtu hawezi kusimama. Hiyo ningeomba IBC angalie hivyo ndio tuweze kuendelea mbele. Mwenali wake mutongoria wa atumia thiini wa kaunti ya Embu niwe Njoki Wanjeru akiuragia minista wa ugitiri bururi niwe Kipchumba Murkomen gukorwa agitigirira mitoi ino ni ocero makinya mavio ma kiwatho. Ningeomba ya kwamba serikali, upande wote wa serikali na pia upande ule mwingine wa upinzani, kusiwe na jambo ambalo either side wanatumia guns katika utekelezaji wa mikutano yetu. Kwa hivyo na wale ambao wanahusika, minister wetu wa interior ambaye ni Kipchumba Murkomen, angalia ya kwamba katika nchi yetu ya Kenya hakuna mtu ambaye ako juu ya sheria kuangazia
mambo ya gunism. Mumbunge wa Runyenje niwe Eric Muchangi akiuragia atongoria na ekari yonthe gukora na thayo na urumwe kavinda gaka ga kampeni mbere ya kithurano kinene kia mwaka tuthiete. Wanasiasa wengi nimeona wanatumia goons, na tukiendelea hivyo tutaharibu Kenya yetu. Mimi nataka kuuliza viongozi wote wanasiasa, tujiepushe na siasa ya vita, tufanye siasa ya amani, kwa sababu uongozi ambao unatafutwa kwa mawe na vijiti sidhani ni uongozi mzuri. Mariti miario no mari mwenu wa Karurumo kanithari wa ACK. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ikundi mwanya mwanya bya ateteri bakio tukia mtu nibezite amwe na kumeneria wikirwa mpene kwa bamwe bao kunyamaru anzarene cha Borisi neremwe kinya bamwe bakethirwa bakithukirwa na kinya kugwatwa otae barenda rwangirwa Borisi ndikiri kuthithe ochonkoni na gwikira mpene mabisa ba Borisi bare bagotumira inya yao ome ya watho bwa katiba. Anthony Kathenya na ripoti nkuruki. Ateteri bagio tokia mwingi kumakiri kundi mwanya mwanya Kenya ngima leo ni bwemwete kumeneria kila bakuga ni Kenya usokere meke ukabere antumani kagita kala Kenya banga ikaguni kwalilio tongere budhuku bakialia mujo Nairobi. Ateteri bagio tokia mwingi ni bamenerete kwanga iko na kugwato kwa bamwe bao Kenyume na watho na kuinyilia onto bobo ni ugaidi kumakithirikali kudhiya Kenya baria bakuingia kijao jake katiba. The state basically is creating a culture of dictatorship. To me, this is now going through beyond what we are calling shooting the civic space and the depression. Actually, we are going through autocracy. So we are having a regime which doesn't want to be able to account by anyone, from state institutions to civil society institutions to media and to others. And that's why now they are outsourcing the goons. Ateteri bagio tokia mwingi bakimenagilio tomilibwa Borisi bekili tengo jara ya amone gwikunika medho kenda kwangaratane misemani ya gisiasa ya ntobala bategwitikanira na thirikari. We are in a state where the government is acting illegally. In fact, I could say that the Ruto regime has become a criminal enterprise. A government which has nothing to hide does not act like that. There is no reason whatsoever why a government should be involved in acts of criminality and hide behind unmarked vehicles and masks. So that's what we are saying, that Kenyans as a whole, I want to appeal to you. We are slowly descending to the state of Haiti. Haiti started like this. Ateteri babali ni baluti inspector muneno wa Borisi Douglas Kanja na director wa DCI Amin Mohamed gokinye mudia kwanga iko kwao nkiamea ipoa usunku na Borisi blabedi litobaki dhidio wekina ibobo na mudia ni baluti kamiti ya bunge wa ikalia kudhidia ikarokea mwanya na inspector muneno wa Borisi waziri wa ikalia amuna nkiamenea ipoa kienda beledi gitumi Borisi jidilito gitumiro kwanga ikia Kenya balaba kuinge wendi boba katiba. Sometime there must be immediate investigations into the grave violations that have already occurred, including assaults, enforced disappearances, arbitrary arrests, torture, illegal surveillance, office raids and attacks perpetrated by state-sponsored goons and security personnel. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Ngeta na mbere na kuthoma maoni jaku mwanya mwanya gukurukira namba yetu ya SMS 23578 tugikuria kethera no kugwata mbaru murunga mojo wa MC Bamiru kugwatanira kugwata mbaru thirikari kwewo kuga aritwa by Menju Makoa from Maua. Their resolve is a good move, but they may end up failing as the impact of the 45 million word fund never reaches kwa ground. Nawe ungia kauga, which mega project has Ruto given us as Merus isipokuwa ile hoteli yake kubwa amejenga Kemu na kuharibu
misitu yetu. Two-term MCAs are on their own. Ujo ni Zakari Kithoka. Hapa Meru tuna clear from MCA to president. One term kwa ground is unstoppable. Hizi ni SMS enge. Nawe kwetu Kanuni ward tuko one term. Juu hakuna kazi ya governor mpaka kwa MCA. Tunawapeleka wote nyumbani, Rais Kindiki na vibaraka wao. Jau ni maoni jaku mwanya jara wetete na mena kwithiro gitutumira kagitene kaka ende oringi gachwithire tukinogoka anini tugicokera tukabumenyithia buria thirikari ya county ya Embu ethirite egitethereria amantu jege gutigira ati ugima bwa mwiri bukwithirwa bugitithwa na mbere ndene ya county iji ugeta kuraja. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kire wonjorithia boremi ukaga stock customer bakwebaira uri na ngugia Agrovet kana yagweka stock chokaniria stock ya fertilizer mbeu na binge bionthe na njira kuigwatira loan kuma kwa Avenues Financing noria na mweri jomwe iri kana kinya 3 Nusa plageria, mpoka, cereals, kana kinya irobia ndevya kire supermarkets, processors, maskuru, kana kinya kire mikawa, igwatire mbecha oro, weterete aguri baku baria invoices chiao. Avenues nitikiritwe ni Central Bank of Kenya na ntoto chiaku ni karito bwega. Avenues Financing nebo uguni bo biashara ku. Ringa star 78989 hash dhaiji, no dhinga tema wadho. Kana uringa thimo kiri 0711133300. Avenues, Kako Flow, Restock na Loan. Igwatire mbecha kire invoices na uria suppliers kureo. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. Mataro jatano kiri murimi oreterine Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwangu kuchiaku na kiugo giacho kenda gukaria ugima bwacio. Nyia ndio ngachianto kiugone no tigira kuri na ndawa ya footbath murangone. Bwajaire tigira no kwangu kuchiaku bya kuria kuringana no kuru bwacio. Athurana bya kuria bya tuchui biangu kuchiankara na biangu kuchia kuthinja. Bwajadhatu tigira ngo kuchiaku ni kona rojuro ruinge na rotheru. Bwajana rumira mubango jutara mijo anchachamo kenda kurigiria mirimu
mirimo na boja tano araithiria nguku ciaku cionthe kenda kuona bionaniria bia mirimo na mantu jangi kureo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo ni mdogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joy Max Animal Feed. Ndio. Joy Max Animal Feed. Rudia ndo ni sawa. Joy Max Animal Feed. Geta nambe no kuretera nteto abisa munene kirirwangirwo gima kaunti-ini ya Embu na ithurite ati kaunti je ni athurite nkurukia milioni 600 kenda kwa kandarasi tia ntwire mabisa bogi marungu rwa Universal Healthcare ni kwethirite kuri na nkucha ni ogwa kagita gatigati ka thirikari cha makaunti na thirikari nene gukonia wandikani bwa mabisa ba. Thini wa budget ino turavaririria na turenda irigira kuvetukua ya 2026-2027 financial year tukureta twina mathina ma mandagitari meta ma UHC, that is Universal Health Coverage. Mandagitari mama twavetherwe mo ni national government no makoretwo magiruta wira na contract na ni makoretwo maina thina ucio ni tondu mbia cia mundu wa contract ti undu na mundu permanent. Riu twina budget ya almost 320 million or 14 to 20 314 thereabout area ego take care kana kumenyerera undu ucio wa ku transit kana kumaruta from contract kuthie permanent and pensionable. Kau kengi nako kwina thina wa mandagitari aria makoretwo mekarite thini wa the same job group kavinda karasa. Riu ni turenda wanao mbia icio ciavetukani kwa ciekuo cia gwika kindu gitagwa promotions nikenda wanao mavote kunyita kamusara kega taria engi. Riu ningira ma MCA etu metikire mevetukie budget ino nevenya muno ni tondu yavetuka ina maundu mengi muno ikuroria mogimo wa mwiri ma education kana mathomo, kwina maundu ma morimi, kwina maundu ma mai. Riu ino budget kuma yavetuka maundu monthe thini wa that budget kana budget ino mbia icio ikinye thini wa departments na cio departments ivote gukinyaniria motungata thini wa mwananchi. Murungamiri cukuru ya Marinyaro ibi primary ni arombete arito bakuru gucokaga cukuru iria bathomere na guciukiria na mathagaja gitumi kenda kuringa njeki kithomo akiaria kiri mambura jantuku ya kithomo augite miako emega netethagiria gutigira riera ririega ria kuthomera untu butethagiria arito kuthithia bwega kiri mathomo jao no riti aciari kuritaniria ngugi bwega na arimu taburaga kimutegi au kuithirwa gitariria. Cukuru cia muingi na mono cia bori ciethiritu gitigirwo mono ke maendeleo na wagi bwaritwa gitumi aciari bara baingi bairiria na bao cukuru cia kiumbe untu burarimo bakuromba ciari kuwatira mono cukuru cia muingi anene ibo bwaga na bo aciari ku support schools cietu twina cio local schools especially the primary schools twina cio no nturu kire turona mbazi iria go jana school cietu igatigwo itinana na aciari baba kenda schools cietu cia better than they are bakagerio support na kira gitiku cikaroja ire ingi gwi ana bagwita bakujuku bageta tugitegera utero secondary schools aciari beto bakumaria na muno barita bwegembe barita ba Meru Central na other places na twina good institutions ira bombo support ni gakara bwega na inko baromba by support batige kumara ya ome especially our senior secondary schools na nya our TVET institutions ibabu igwitete. Mwarimu munene wa cukuru ya primary ya Marinyaro ibina kuromba rito bara bathomera cukuru mwanya mwanya ibwa rumi nae kuririkana cukuru cio kaingo batigira baguciokeria kumara bacitigire itokoromba na tokia pila nya rumi na iba skuru winge nonto anene beto na nya grant ire kuma kethirikari nya through CDF na nya through the county government etiomba kuthithia manto jonde ja skuru jomba kuthira kwa itokoromba nya skuru winge bombe kureta the alumni on board nikenda bakomba gutetheria skuru cietu cionthe ciumbe gukara bwega ndingenda kuromba
other institutions no to na chi nyingi na chi na arito bathomera ku antu bana bathomera ku iba bui kwa mbiri initiative yo guchwa arito bathomera ku bakejotethia to give back to the community. Bobo bwaretwo kiri ntugo ya gukungwira kithomo cukuru eno nere cukuru ye mwiri wateretwo muno na arumi nae na ndito shokia nkatho nyingi no ntoba kuja na mbesha bagututetheria kuthithia irasi bieto bwega na nyangate ona kinya fence ya skuru no ntoba security skuru eje yeto ba tutugera mbesha nyingi mono na igatutethia nyabara baturomba gukinya ibombete gutuma support yao mbuge ngo shokeje nyankatho ke arumi nae bara bakaberabera no ntoiba tuturite kithima skuru yetu eno office era the best dene Meru County no nto ba support era tuonete kuma ke arumi nae ba mobeto ngaugo nto bobo bwetha buthongi mono nya skuru ingi ti embrace the same thing kwena unto jabobo bagukairia maskuru in different areas especially jana gweto kuona rimo inya itukwaga kia guketha during the seasons tukarima na tukethera otikindu tukabest uketha kwena drought. Kuma gicigo mbunge kia Mburi nkiripotera ndeto cia weru niukambitaga ki Mutegi. Akariba mwigwanda wodini ya mikindori ni bachumirite guteta ni gutezanirwa ni thirikari bariuga ni bakurigara muno ni baria bakuringira ndebe thirikari kwewa kibindi kingi kia utongeria kinya kethira guti matunda jo utongeria bwa kibindi kia mbere za kuonekana ni bataririte kurega kunganirwa kwao ni kurega kuthangikirwa kwa ndagata nteriji untu buremete ngugi ya bodaboda na buri ugwati bonene kiri ana bachukuru ne borotete MC wao bakiuga batarara baigitwe akiariria mathina jaria zabainyite nkingo. Brian Kimathi na Nteto Nkuruki. Lakini ndirioria atiri kituta mwetu kuwa tutam one time wetu baetere faida yayo ni iriku tukiwa tutam uteyo ni bamwe bakariba mwiganda mikindori wa Ntigene Central bakiariria gutiganirwa kimaendeleo untubutumite bakaremwa kuerewa rwaria ruria rwenderete kwa wingi rwa kugwata mbaru utongeria buria bureo kagita kangi nontu bwa kwithira batu kuma twikuringa kura 2022 na atukinyite thayo ti faida tonete na batu thina twina thina nyingi muno ndene ntura chetu ni ndakarete thirikari thaiyereo muno yayo kaimbo eneo kulingana nabo kwina thina kathumba na mono thina ya ndagasa ireba kuga kulingana na uria thithitwe bikibiki na ngari citiumba gukurukira na kinyana banini kwithirwa bare atarine ndarachera tukilla ila ya ndarachunya mwana wangu atemio mikilla wonde na bikibiki era yakwa natini nkake erio na bikibiki nkorogia itano la bikibiki utiki nyanja bigirara toene chithana no kera bikibiki yaku iyo achete okinyanja so batu turiwa atire mbere baeturetera tu tamure kaba turetere mendeleo ndene ntura chetu mbere baeturetera tu tamu aba turetere nderecha anturene kinwe tarasa kuya karakari au na mwana atemio kila mwana munini naga ithina etherere au nontu inaro rwango kila kwene inya ina kwenda ndare weteri naro imwe ya mpete totarui tarasa ine kwenda kwete tafadhali nandi akariba bani bonekete kumeneria ura ni MCA wao Julius Kaimbo bakiuga ni kwali na wirane bwawe gutegera thina iji na ingi kathumba Kaimbo na twirite ndarachera atwakira mwaka thai ni miaka ina ithirite yoyo mwicho na uti maendeleo turona uti nyanda dalili turona kaba nyogethire nyana turite nya material tukamenya imbesa tutetatia atari lisirwa endre ndina mundu akinwe ana bagwe bakuthoma kinwe thaa yangu kinyangaru inyangeta chwira ng'ombe dia ndina mundu akinwe tuna randi no kuona Kaimbo itomuthurire agwa atokira ndaracha no teyo yani mokuyo kawata njireu nyethethetia bikibiki watweka yani ukambindi okelle kana uike bikibiki torene were au bibiki werare au biki etekela buru na njireu eteka buru twenda kuna ina kalomba karea mutongoria uria tare na mendeleo baba wethira ni Kaimbo ke report la Nteto cia Weru TV kuma Tigania Mbita
Brian Kimathi. Mutegeri narwa ne twithirite tugikuria kethira ni ukugwata mbaru itua ria MCAs kwithirwa bagichitia kugwata mbaru thirikari na ngitana mena kuthoma maoni jaku kwiwokuwa kila mtu akona kura yake wakule vizuri cause the next huge money they are getting maybe wapore bank, some pretending to be innocent but not lifting the two fingers it wisely. Bob Misheni akauga they are on their own, they will all go home and their master. Sherry Joy akauga and who told them that they will be elected. Jau ni maoni jaku mwanya jaria withirite ugitutumira kagitene gaka na nkagucokeria nkatho cia mwanya ni ugwa kwithirwo gwatanirite na bautwe kirenteto cietu cia weruthe mwetha 3:30 ukethirwo gitirimana na Phineas Imana kebotiga na kubochemithia uria gukari ndene ya Weru FM 96.4 kiri mubango jwa tuthunkume na munene wa Kagwe rietwa ni Maureen Kinya muonanire to mathithio ni Maureen Kirimi. Na iketu ndoriria atiri uchi ipatiri kwe mwiri itikura ipatiri gwe pati mwiri itikura gani sasa kuna pati mwiri itikura buru ore ochiarirwe na inyo akoro kinyamia kengana itikura kabisa imwe kiongo menya mwana ya siara na komuka igakura maguru jara unanichanganya sio kukuchanganya yoga mukuru kara golu nikiko katikura kauga karosa gati mama akarosa gati mama ndako imanjire kya kuba maguru ijakura thai ukiano wana na ino nzote na kirato kingi nandiro gakuga atire menya mite koro tuko ijabirere sogoro munene ale tipati imera togemera bikoro tuko Tris. Tris na kemero hivyo. Uguila. Mas. Uguila. Mas ne akiri kwe kalute kwa no Antonia nkwereza intore bikurahe. Akiri kwa yana makosa gani? Beatrice. Pati mwere tekora ni the pupil of the eye. Hiyo tekora buru.